Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam Bahakmat Jonka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association Lembar Chairman Jonka Meghalaya Joint Action Committee on Commercial Vehicles Hagasni Palai Jonka Khat Nyotarik Ubanai Rempang Arajar Arpuar Kila no ya ka jinglong nongkit kam nagini ki artli ki kinhon jonki seng ki nongnya kali halor ka jingsha kenno baki dei ki nongyalam ki babam klom hakajingya keren mat kilat pathai khubor uba dispersing rani lembar uba wandon bok jerwa kila penbena banado kane ka khlip mat kila no ya ka jinglong nongkit kam nagini ki kinhon jonki nongnya kali bat kinturu ya ki khot jongka seng bakin jet bujili diki wai pat ki nongyalam ki bathmai hakajaka jonki Ting lerai da komiti ba ya kene gastu komiti ke bangibat menta ngin khliap lama no mal bo presiden ba de brisan sa stang sekretari ba manga da baisa ba vice president ba public secretary ba kana sing secretary tu te kata de ka kubar bangiwan penbenah ini namar bele ngiwan penbenah ini ka daw kalong ba kane kalong ka sekolah se baro ki officer ka se nam sikit department ba nangne sikmat kimde chi oban poi keno keno sti saka central bodo yangi namar ba ka est committee balabat dawangi imta spos nem ngila khliap lamano kata diga ka benta ka bangiwan benta sni te kumus kenno ayo pi ba kan ni is kasi lokal taksi la te sipun ki kam abede ba jingbit jingbiang jong kinang bo kali po Meghalaya apo is kasi hil bat kamjur apo we kastian bat ngaju represent ro sa all India Trade Union Congress abade ba jingye jongki nang bokali te kumus kan mau nadu ki kali jerngam hadu gwe jingye ki ban pendunai pator ba kumta teter khajana ba kumta teter ka awareness ni tai de bangilal te sipun ki kam abade ba jingbit yang jongki kali de ni kita bom lakia nama lakia ba jingkit ki garata mi la sang rang ba la de la he ki khun la de skapali bangin psa jai khun kumnom kunang bestar khun la de ke benta bangin ailan no hakiwe ki ba nami nang ne sikmat bakin konbin da gawe ka est committee da gawe general meeting bakin jiat ya ka est committee ka bathmai ti laklang jungi ke babat menta ngila khliap lama ra ni ka sing secretary un pensa kindia ha bide ne ka ngila sim ya ko ikarai da ka ba yin ya dissolve no ya ka executive committee ke jungi na ka ne ka is kasil local taxi welfare session but min aita ha ki riu champang ba kwa ban bat nani kwa ban PKM ya ke is kasil local taxi welfare session but kumjuru na kalyang ka jungi kum ka konhon ka bangingi dan manta ngila ya simlang ka we kasur ka we ka jimut da ka ba ngi khamya re iwe ngila khot hiru da ka executive committee but na try kanlong ka ka ba pensungsi ru ya ki kanhon jong ki trial ni ki nongya kadi da ya ka ba ngi sim ya ni karai kajing sim jong i kani karai kalong bet halor ba ngim sotnat ba na hapo ka East Kazil district kini Bontalik Central Budi kersabi ya kata ngi ko abi ba lakunom no kandam betang ka Central Budi tede halor kata ka benta kat kun kajing tip jong i menta ka singi ne menen mensingi kiladon ki kanhon lani man hati for mengisdang menyiki kadang ki kunhon ki platform ik taki all Meghalaya unions tena kali yang ngajungi ru ni yesim be kata raim de bengi pendam jumat haki henry ngin IT ya kam haki lada ki solak montre te bat hagju ko por pada komu chairman jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle hadu kat menta ka khlimat ko bangiwan man press statement hangne kalong ba kimpat simla la man simrai na kadaw ba ki present secretary jeng district repair but ki civil subdivision repair kim simla la man misong committee ti henry ya kata pada ya kini ke post ko jonga kum chairman baderu ngan i pada jeng start jong kami Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle lada kidang ibet ru kasong haki lada kami ibet ru kasong haki henry nak menta ya ke post general secretary hapo ka district East Kasils ngila pelat naru menta sini but ngi kentu ya baro ki tenat officer kar kumlakran nei bak dispars ba ngi kentu ya bro ba la kidam kinu kimbet shu ba kin penpoi kisti sangi kidi ben penpoi no sa ki babat thamai pat ya kene kam jingmi jingni ki association ni lei kalong no
manta hapok is Kasil district kalong ba kidan lagi jong registration kidan lagi jong ki kunhon rekam da kaba kibabon kiba ngiru ngila si persang banya tuat jemut barki teng kumun suong no kai kaba pensumsi thangi ki try kali kalong kumne ba teng kini ki ba form tangi taxi driver association ki control ya ki honors Ndri kata kadai kaba ngingi ya persang banya penbej kum kita ki brokadu kampoi sa kata kathong tingir ngi IT no lara ki try kadai ki su biang ban control da ki driver ya ki try kasong ki ringi tingi la bisol ya Duki angi ki babat kam na marteng ka kormel ane ka police department ha ka por bodon kam ki thu yangi ha ka por bodon kam ki thu yangi ka awareness na do jingdia tiar gitar atau senem kan no bagi jatuh bagi laptop ke ba rem bahane dia degi jingerap sekretari balai penyo itu di laptop na po yuan Jerman nonton deh teh por gino jingge degi ni police department ka don kam be yangi tengi ngerap be Dari badai kan no banyak terilang nam tang jimha jimbit jong lokal taksi po district ki police department ki sideline be yangi haba khot ki politician ki mare urut ni sukta ba haba khot politician na penbe kam gali ki mare urut dari haba ya terilang bat ngi pada kan no berpenbit biang ya kejing bit lang baro ki nonya gali po selong ki kentat be wa kata isti na polisi ka poi be singi baro ki kam ngila he mangi nadong sadong dari habede be kam lagi penbit be jingbit jingbiang kumno ben penbiang parking wari ka memorandum dong ila submit kumno ben penbiang parking kumno ben peni jaka identify jaka baro ila le akai kata dari babuan hi ki sideline be yangi tanga por kam ki thu yangi tadi ka wei ka bangi kta plus nang ta gi don do gini gi memba na prengi taksi jongi ting ha gi don gi lang yong ting gi kan no gi berbi kum ningam tai ba barani bam pisa ba jarwa bam pisa ba kharjana bam pisa ba molong bersa ba frang bam pisa pi kum kita gi jing berbi na ki wei armut tiga ta jing berbi pelong yangi ka kta do tangi ba khoi ba subai la de da don gi berbi ka kta ba ngi bium julum kata harwi snem ngi sei na pla ti kam ngi julum bisa cipiaro na kinit ngi sei na pla nado ka balik meeting Delhi nado ka bai awareness no ngi sei na pla de dadon ge jing no ka ta hadu ko ta umne ba kta ngi kta ro ya ki kun ti ki nong noi kun ti bai pa oi saja yang in pesada ta pisa bai taksi ka kta bai sa ka no ikun ti ta da ben pen i yang jing long khu ngi bread sendon ya ka kam kita bawa ni bertemai kin simti ni mentangi di shop sendon ya kan is kasih lokal taksi isi kamu mentah tangi tian ni polisi